chibai ule Khanghu Pickle ka Siamdona cho chi mangin karon Siamdona ano chin zong hi kala ang Khanghu hi ka sillawa tela ka kang le vek dona adu tan chuan silfai thei thawa kan silfai anga hul takin kan da ang Khanghu hi tel khatania ari zonga gramza somnga ritania atel te po in tiat lawa cho chi fian khat chibunga war chi ka manga adum po man thei thawa ka kang muyang cho chi po rong in thlaka ti hian kan met som dewa amui thato a ka swana nga nakina tela kalauda shi ang thirbel pa ngai hi ka manganga abal deu kha ka sufaya tel emelza atul dana zrin nakina ka telle ang tel hi asat ve em to wangin mei ka her niam dewa Khanghu ka thak ngala mei hi atul dana zrin kan her sang le ang mei hi asanga ka da le to a ahul that thleng ka kangang uluk takin kan vilanga atul dana zrin kan let ve zelang thil soidu ka neya Pickle ka siam ma sak zo ka khan an tam chi a eng kha ka manga then khat chuan chibung zo ka ni te antia chibung ni lawin an tam chi nge ya ne a eng le adum hi oma a eng hi ait oma Pickle man na satania an zorna chu thana pui bul police country na khan masala lampang hi leitura om veka he dor fakna ni lawin kan Awlsam jok nan karon ti ania ti hian minute nga don ka kang to a kan mei sadan te point ang lawa ai rei kan ngai mei the ai rei lo deu te po adang kan le ma in tel hi kan ngak sa le zelang Khanghu hi kan silfai nuwa hul taka kan da lo te ni chuan a perna salut to ka tel po a heka tuntu ma ka siam hi chu ka sil lawa athiang lim tha kan riat chian te hi chu sil lo point poi ka tilem lawa hei chu kan du dan ni se Khanghu kan ram al thak top po hi atui lutu kania ahang ema ti hian ka kang zawa adai nuwa aram vekanga masala te kan tel nuwa apa ngai le vekang tel ngai hi ka mangha langa mei ka her niama purun sen so thing le purun war pandeu lekin ka chana mei niam te a ka kang cherang atuya hula aro ve deu thleng ka kangang u chi lawin alo min ve to in muthia manga ka swak chhuakang amui topa ti hian kalau da shi ang tel hi alasa a mei ka ofa marcha pui ro den som ai eng chili powder tel sa hian alamui phaveka Pickle masala lampang hi engma ka tel lawanga ti po hian a mui tui tok ema ti hian ka chopol ne to a ka da dayang Khanghu kan po lo dai vek to a then te pe hi chu aram de urepa bakche hian ka chepte vekang ei ngal top phei tur angin ka Siamdona tel po lo dai vek to a Pickle Siamdon hi chuan kan chopol tur te hi adai vek turania chi al tur tok adu tan ajino atel theya uluk takin thatakin kan chopolang Khanghu kan katela siam hi Awlsamin atui lutu kania chochi ka chopol phatanga atul dana zirin ka telbel le ang kaduai na tlem de uleka ka telbel le a kan du zat kan tel don nia ati mui tui lutu ka chochi po hian
bur fai hul tha a ka thunang airtight ka mangdona bur pa ngai po man thei thawa ti hiana inghal theya nisa phote angai lawa adu tan freezer ta theya da lo point a che chuang lawa rei tak a thave theya freezer kan da chuan ain bel lawa hlim ang hian rei tak atui theya tel mui kan siam na purun vel kha ka tela adu lo ta na tel lo thei thawa a tel lo point mui em thawa kanem muka duain tel hi atlem ma ka lei bel le a tel hi avain emil za som thum vel ka manga pickle hi acha mai bik lawa aswa chwa nan fian fai fian hul chau kan mangang ka channel min clear saka wangin kalome